Namlosa vamakwezu vitu za yena Yesu Kristo muponisi wa hina yena loyi nga hi fela xihambanini yena Yesu nga tshika hosi eka matulweni leswaku a ta ponisa mun'wana na mun'wana loyi yena a pfumelaka eka yena leswaku a nga suki kambe a lova kambe hi va vanhu lava hi kumaka vutomi lebyintshwa. Siku ra namuntlha ntamba resumo bya leswi hi nga khanela masiku ntshaku khanela hi buku ra swona Xikwembu na hi kongoma eka Testamento leri rona ra Khale. Hi hlaya leswaku a Bibele i rito ra Xikwembu. Loko hina hi pfula Bibele hi kuma leswi swona Xikwembu swi navelaka leswaku hina hi swi tiva, hi kuma leswi swona Xikwembu swi navelaka leswaku hina hi hanya eka swona, hi kuma leswi Xikwembu swi navelaka leswaku siku byin'wana ni byin'wana hina hi hanya na hi dya kumbe hi hanya na hi landza swona. A Bibele rona ri na 66 wa tibuku, kasi 66 wa tibuku leti kuma 39 ta Khale leswi hi ti vitanaka swaku Testamente ya Khale, hi tlhela hi kuma a 27 ta Testamente leyi ya yintshwa. Namuntlha hi ta khanela ntsena hi Testamente ya Khale. Testamente ya Khale i mabuku lama nga tsaliwa hi lava vona va pfumeleki xona Xikwembu, lava vona va dyondziseke xona Xikwembu, lava vona va hanyeke endlwini ya Xikwembu. Yesu yena na nge se tswaliwa. Leswi ndzi hlaya swaku a Bibele ri ta va Yesu a tswaliwa laha, leswi nga swi tsaliwaka Yesu na nge se tswaliwa kumbe lava nga tsala Yesu na nge se tswaliwa, mabuku ma nga kona eBibeleni hi vitaniwa leswaku Testamente ya Khale. Kambe lava vona mabuku lama ma tsaliweke loko Yesu a ri kona emisaveni ma vitaniwa leswaku Testamento leyintshwa, leswi xilungu vitaniwa swaku Antigo Alliance yi Nova Alliance. Swi kombekisaka leswaku a khale Yesu a nge se va kona a ku va ni mahanyelo kumbe swiendlo leswi lava vona va pfumeleke ka swona Xikwembu na va hanyaka swona. Hi ta kuma magandzelo lava vona na va hanya va Moshe, lava vona va hanya va Abrahamu na va teka swiharhi va swi dlaya leswaku vona va kota ku tumbeta swidyoho swa vona, xana kumbe vona va kota swa ku xona Xikwembu xi va rivalela swidyoho swa vona. Kambe sweswi eka Testamento leyintshwa hina hi ya swa juleki kumbe a ya ha faneleki leswaku hi teka swiharhi swi dlaya leswaku swona swi ta hlantswa swidyoho sweswi, hikusa sweswi loyi yena a hi hlantswaka swidyoho, loyi na hi ponisaka hi Yesu Kreste ntsena. Ina vamakwezu hi laha na hlaya kona namuntlha ta khanela hi Testamento leya Khale. Testamento leya Khale a yi ni 39 wa mabuku. Testamento leri rona Testamento ya Khale a yi dividido hi 4 wa tibuku letikulu. Hi ta kuma tibuku 5 wa tona leti nga tsaliwa hi Moshe, hi kuma a tibuku leti hi ti vitanaka swaku hi tona tibuku ta xitoriya, hi tona ti hlayaka leswi Israyele a hanyisa swona, a nga tshamisa swona na ta xiplikara lani vamakwezu. Kambe hi kuma tibuku leti hi ti vitanaka swaku mapoeziya, kambe hi kuma tibuku leti kambe hi ti vitanaka swaku tibuku ta vaprofeta. Vamakwezu sweswi ta khanela hi tibuku leti Moshe a nga tsala. Tibuku leti Moshe a nga tsala hi tini? I Genesis kumbe Genesa, Levitica, Tinhlayo, Deuteronomy na yena Exodus. Vamakwezu a Genesa khanela hi masungulo ya swilo hinkwaswo. A Genesa a hlaya swaku Xikwembu xi endlise ku yini a swilo hinkwaswo kwala misaveni, swi endlise ku yini a vanhu. A tlhela a khanela hi vatatana va Israyele, a khanela Abrahamu, a khanela Abrahamu wanuna loyi yena Yehovha a nga tsaka yena, a va n'wi nyika kumbe a va n'wi tshembisa leswaku exikarhi ka yena a ta va ni vana lavo tala. A tlhela kambe eka buku byo lebyi Genesis hi kuma leswaku Yosefa a fambile ya tshama eGibita, a sukile etikweni ra yena ra Israyele a ya tshama etikweni ra Gibita, Egypt.
loko a tshamile laha tikweni ra Egipta hi ya tiva leswaku yena Josefa a va na vanyoxa ha ntirho wa yena, kambe malembe wona makhaluta loko yena a file a va Gibita wo sala va endla yini, va xikravizara kumbe a vana lavani ni vamakwenu va ki yena Josefa va va hlupha va va xikravizara. Loko va xikrivizarile Yehovha a rhumela n'wanake, a rhumela Moshe, a rhumela n'wanuna vito ra yena ra Moshe. Moshe i va yena eka ka Hezedo kumbe ka Exoda leswaku a humesa a tiko ra Israyele ehluphekeni. Hikokwalaho ka Exoda kumbe ka Genisa hi ta kuma matimba ya Xikwembu na matirha loko xona Xikwembu xi chusa vana va xona eku bohiweni etikweni ra Gibita. Hi va hi tlhela hi kuma antwanano lowu yena Yehovha ni tiko ra Israyele va nga pfumelelana. Loko hi heta malivhuri lawa hi ta tlhela hi kuma malivhuri lawa ya Levitika ma khanelaka hi minawu, hi tlhela hi kuma alivhuri lebya tinhlayo ti khanelaka hi swa ku vanera vangani, lava va fera vangani, lava va kada nchumu lexi vona va endla va tsalani ka tinhlayo. Hi kuma Deuteronomy i buku leri yena Moshe a tsaleleke eka vana lavantshwa, vana lava vona va nga tswaliwa enkarhi lowu vona na va longoloka kwala ndhanu va fika etikweni ra Kanani. A va nge se nghena porque yena Moshe a nga swi kotisanga ku nghena etikweni ra Kanani. Loko hi kula malivhuri lawa wona ma nga tswaleke hi Moshe, hi kuma malivhuri lawa hi vitaniwaka hi xilungu leswaku malivhuri ya História de Israel. Malivhuri lawa ma sukela loko tiko ra Israyele ri fika ri ri kusuhi na Kanani, ri nghena ri lwa Kanani, yi sukela ka Joshua ante Esther. Leswi vona loko za va endle leswiya, loko vona va nghenile Kanani kumbe loko vona va hlayiseka na xa ku sungula va nga endla i ku lwa leswaku vana va kota ku nghena Kanani. Loko vona va lwile leswaku vana va nghena Kanani, ku ni mahanyelo lawa vona va hanyaka wona. Vambirhi va swi koti ku landzelela Xikwembu, kambe van'wanyana va swi kotanga. Swilo hinkwaswo leswi va fambelana ni xitori xa vona hi swi kuma ku sukela ka Joshua ku fika a Esther. Hi ta gama hi kuma a 5 malivhuri lawa hi ma vitanaka swa ku malivhuri xipoeticus. I malivhuri lawa swa ku marito ya kona ma nandzika, i malivhuri lawa swa ku vanhu lavo tala va swi zanga ku dyondza, ku lera ku sava ni marito lawa wona ma nyoxisaka, ma ni marito lawa wona ma kurisaka xona Xikwembu. Marito lawa ma na risima kumbe mabuku lawa ma na risima ngopfu hikuva ma hi komba leswaku Xikwembu hi mani. Malivhuri lawa ya poeticus ma hi komba leswaku Xikwembu hi mani. Ma kombekisa leswaku kereke kumbe mina ni nga mukreste yi fanele leswaku mina ni hanyisa ku yini, yi fanele leswaku mina ni fambisa ku yini. Gama hi kuma malivhuru lawa i nga ya vaprofeta izaseti wa wona. Vaprofeta lava Xikwembu xona xi nga va tlakuxa enkameni leswaku Yesu a nga se va kona. Vaprofeta lava vona a va tiza yini? Vaprofeta lava usiku na nhlekani a va dyondzisa a rito ra Xikwembu. Vaprofeta lava vona a va tisa leswona Xikwembu a xi navela leswaku xitshungu kumbe tiko ra xona va endla leswi xona Xikwembu na xi tsaka ha swona. Vaprofeta lava vona a va pfunetela mintirho ya vona vasacerdote, ya lava Xikwembu xi va hlawurile leswaku vona va dyondzisa hikuva van'wanyana a va nga dyondzisi laha swi fanelaka kona. Kambe Xikwembu xi vona swilo swo tani hi ntamu xona Xikwembu xi tlakusa vona vaprofeta leswaku va ta kota eku va pfuna. Malivhuri lawa vaprofeta ma sukela eka Isaiah kumbe eka Isaya va gamisa lani eka Malakiya. Vamakwerhu hi leswi namuntlha ni lunghisile leswaku hi dyondzisana swona. Loko mi swi rhandzile tsalani kolani mu komentara leswaku mi swi zandzile. Loko mo leswaku ku ni leswi swi kela leswaku ni dyondzisana kona tsalani. Na tlhela ni kombela leswaku mi ti tsalisa kumbe ti inscrever-si leswaku mi nga twa leswaku mahawula kumbe mi swi kumisile ku yini. Swa kala leswaku ni dyondzisa ha Xilandi, kambe
kutsongo ni ta va ni zama leswaku ni fika lana Xikwembu xi navelaka kona hi ka tidyondzo leti hi nga tikuma kwalani exilani. Ni khensa tintswalo ta Yehovha ni va ni khensa na n'wina vamakwerhu mi nga yingiseta kumbe mi nga dyondza na mina siku leri namuntlha hikwalaho ka marito ya Xikwembu. Ni mi byela leswaku Matimbe Júnior kumbe n'hweti leyi taka ni nge te postara mahungu lani a princípio gospel mos hi ta tlhela hi vonana hi Zoom. Para os que não percebem, Changana, o que eu estava a dizer é o seguinte: durante o mês de junho eu não vou postar aqui no canal Bíblico Gospel Mos ensinos, mas voltarei a postar novos ensinos, novas aulas em julho. Por isso, até lá, eu peço para todos subscreverem, para todos visitarem frequentemente o canal e partilharem os vídeos que estão aqui. Queridos amados, estamos num momento triste, num momento em que as pessoas estão aflitas. Todos nós corremos de um lado para o outro, à busca do socorro. Mas eu lembro-me hoje que há uma vez que o Davi olhou para os céus e disse: Senhor, de onde virá o meu socorro? E ele respondeu-se: o meu socorro virá de ti. Talvez nós, o maior problema da sociedade seja não saber de onde é que vem o socorro. Talvez nós precisamos olhar para Deus para saber que, ainda que nós tenhamos posse, ainda que nós tenhamos inteligência, só em Deus, sem Cristo, nós poderemos ter soluções para qualquer tipo de problema, para qualquer tipo de coisa. Portanto, meus queridos amados, busquemos mais e mais a Deus. Aqui é o Matimbe Júnior, princípio gosto nosso.